Iyi ni radiyo BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 15 z'ukwa mbere 2020. Guverinoma yose y'Uburusiya yeguye nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin atangaje umushinga wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo inteko ishinga amategeko ibone ububasha bwo guhitamo minisitiri w'intebe mushya. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu cyatangaje ko ibiciro by'amashanyarazi byahindutse kugira ngo haboneke ubushobozi bwo kuyatunganya ndetse no kuyongera. Ibiciro bishya muri rusange byazamutse, ariko kuri bamwe bakoresha muke biracyari bya bindi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo irahakana ibimaze iminsi bivugwa ko igihugu kigiye kugabanywamo ibice ngo mu mugambi bivugwa ko ufitwe na bimwe mu bihugu bituranye. Mu kiganiro cy'abagore turumva umugore ucuranga umuduri. Ntibibagirwe n'imikino mu mpera z'aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Ibi byose ariko ni nyuma yo guha ijambo Florentine Kwizera abanze abagezeho andi makuru y'ingenzi avugwa kuri BBC. Flo, urakoze Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yerekanye amahinduka ku ibwirizwa shingiro ashobora kumufasha kuguma ku butegetsi inyuma yo kurangiza ikiringo ciwe muri 2024. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu akaba yavuze yuko abaperezida bazomukurikira bakwiye gutegekwa kutarenza ibiringo bibiri, nayo inama nshingamateka ikongererezwa ububasha. Bwana Putin yatanze kandi iciyumviro y'uko uruhara rw'urwego arongoye rwogereranywa n'inama mpanuzwa jambo y'igihugu nabwo nyene kongererezwa ububasha. Inyuma y'iryo jambo ryiwe, umushikiranganje wiwe wa mbere Dmitry Medvedev yaciye atangaza yuko leta yiwe itanze imihoho mu ntumbero yo guhinzira amahinduka akenewe. BBC yamenye yuko abashikiranganje baguye mu gahundwe bumvise basabwe gutanga imihoho. Umukuru w'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje umugwi w'abantu 7 bazokurikirana urubanza rwo kumenya nimba Perezida Trump ashobora gukugwa kw'icizere mu nama nkenguzamateka. Muri abo batangajwe na Nancy Pelosi harimo Adam Schiff, umukuru w'umugwi ujejwe amatohoza, na Jerry Nadler ashinzwe umugwi ukurikirana iyubahirizwa by'amategeko mu nama nshingamateka. Harimo kandi na Zoe Lofgren yakurikiranye urubanza nk'ubwo kuri Perezida Nixon na Perezida Clinton. Uwo mugwi w'abantu 7 witeze gushikiriza inama nkenguzamateka urwandiko rw'ibirego uyu munsi nyene, ukawasavye kandi yuko abarepublikani bashigikiye Perezida Trump bo kwemera yuko ivyabona bitanga ibimenyetso bishasha. Ibiro bijejwe ingendo zo mu mazi bimenyesha yuko ibitigiri by'abasoza b'ubwato bafatwa bakanyuruzwa byaduze kurenza ibice 50% mu mwaka uheze. Ivyo bikorwa byo kunyuruza abantu biri mu biyaga ngo vyakozwe mu bice by'ikigobe ca Guinea no ku nkengera z'amazi kuva ku rubibe rwa Senegal umanuka amaja muri Angola, nkuko bivugwa n'ibiro by'abajejwe kugenzura ingendo zo mu mazi bifite icicaro hano mu Bwongereza. Inkuru ya Chris Walker mwishikizwa na Robert Patrick Misigaro. Amazi y'ikigobe ca Guinea yabayemwe ibikorwa byo kunyuruza abantu bitari bike muri iyi myaka iheze. Ikigo kigenzura ingendo zo mu mazi kimenyesha ko ivyo bitari bwigere biboneka muri kahise. Cerekana umwitwarariko ko amato abangamiwe n'ubwo bugizi bwa nabi bwo kunyuruza abakozi babwo bukomeza kwiyongera mu kigobe ca Guinea. Abatari munsi y'121 baratwawe bafashwe ingwati mu 2019. Muri Nigeria honyene abasoma bo mu mazi batwaye abakozi b'ubwato bwa Nave Constellation bagera kuri 19 mu kwezi guheze. Ubwo bwato bwari butwaye igitoro c'ishiramwe ry'Ubuhinde Hindustan Petroleum Corp. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi abasoza bagera kuri 10 b'abanyeturukiya baratwawe bakuwe mu bwato bwabo ku nkengera za Nigeria.
ibiro mpuzamakungu bijejwe ingendo zo mu mazi bimenyesha ko mu bikorwa vyo kunyuruza abantu mu mazi bikorwa ku isi yose 73% biba mu kigobe ca Guinea, ica Nigeria, ku nkengera za Guinea, Togo, Benin na Cameroon. Nayo mu bafatwa 92% nabo muri izo bice nyene. Iyi mwumva ni BBC Gahuza miryango. Muri kano kanya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa biteganya gushira igikumu ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa, ibi bigashobora kurangiza imishamirano bari bamazemwo umwaka n'igice. Perezida Trump n'icegera c'umukuru w'Ubushinwa Liu He baza gushira igikumu kuri ayo masezerano mu biro vy'umukuru wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika nako White House. Muri ayo masezerano harimwo uko Ubushinwa buzogura ibidandazwa vya Amerika biciye miliyaridi 200 bivuye mu mahinguriro, amasoko ntanganguvu, uburimyi n'ibindi bikorwa. Ariko rero amakora mwamwe ngo yagumijweho, abihweza utuntu n'utundi bakavuga yuko ibibazo bimwe bimwe nyamukuru bidoshobora gukemurwa habaye ibindi biganiro bikurikira. Abajejwe umutekano muri Arabie Saoudite bamenyesha yuko bahagaritse abantu bariko bagerageza kwinjiza mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ibikoko vyo mu bwoko bw'ingwe. Inkuru ya Alan Johnston mwishikizwa na Mark Niyonkuru. Ibimenyesha makuru vyo muri Arabie Saoudite bimenyesha ko abikekwa kuba binjiza ibintu mu buryo budahuye n'amategeko bafata ingendo n'amaguru bagaca mu kibanza ico gihugu gihana urubibe na Yemen. Abajeje umutekano barabonye ibinyagaza bihweje mu dusaho dutoyi bari batwaye ku rutugu. Baciye batwugurura basangamwo ivyo bikoko vyo mu bwoko bw'ingwe. Ivyo bikoko bidandazwa mu bihugu vyo mu kigobe c'Abarabu, aho bidandazwa nk'ubuyabu bivuye mu ihembe rya Afrika. Abaharanira ugukingira ibinyabuzima bavuga ko nyinshi muri izo ngwe zifira mu nzira, kandi urudandaza rwazo rudaciye mu mategeko rutuma ubwo bwoko bw'ingwe bugabanuka cane mu bihugu nka Somalia na Ethiopia. Turangirize muri Mozambique aho Perezida Philippe Nyusi yarahiye mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kabiri c'imyaka 5 yegukanye mu matora yo mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Abatavuga rumwe na leta bakemeza yuko ayo matora Perezida Nyusi yaronsemwe amajwi arenga 70% yibwe, ariko abayarongoye bavuga yuko utunenge twayabonekemwo tutari gutuma hagira ibintu byinshi bihinduka. Perezida Nyusi agarutse ku butegetsi mu gihe hari imigwi ibiri y'abagwanya leta yongeye kuvyura umutwe. Bamwe mu bayoboke b'umuharire namo baranse guhambya abandi mu masezerano y'amahoro, nayo uwundi mugwi wiyita ko ugendera ku mategeko ya Islam mu karere ka Cabo Delgado umaze guhitana abantu baharugwa mu majana. Prudent. Urakoze Florentine, nkuru watangireho Uburusiya natwe ne duheraho. Nemaze kubababwira mu Burusiya mu mbwirwaruhame ngarukamwaka bwana Putin yagejeje ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, yagaragaje umushinga wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo inteko ishinga amategeko ibone ububasha bwo guhitamo minisitiri w'intebe. Putin umaze imyaka ikabakaba 20 ku butegetsi yavuze ko ngo yabonye inyota iri mu muryango w'Uburusiya mu gushaka impinduka. Ijambo rya Putin ryakurikiwe no kwegura kwa guverinoma yose. Yavuze ko abategetsi bakeneye kuganira n'abaturage. Inkuru ya Sarah Rainford murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Muri iryo jambo humvikanyemo ahazaza ha Vladimir Putin. Mbere ya byose yahakanye ko atazongera kwiyamamaza nka perezida, anasaba ko habaho kutarenza manda 2 kuri uwo mwanya. Ariko hari izindi mpinduka yifuza mu itegeko nshinga. Nubwo avuga ko mu Burusiya umukuru w'igihugu yakomeza kugira ububasha bw'ikirenga kubera impamvu z'umutekano, yanashimangiye ko inteko ishinga amategeko nayo ikeneye izindi imbaraga, harimo gushyiraho minisitiri w'intebe ndetse na guverinoma. Yahaye kandi uburemere urwego yise akanama k'igihugu, bamwe bemeza ko yifuza kuzayobora ubwe mu gihe kizaza, bityo akagumana ubutegetsi mu bundi buryo. Amahitamo aracyari menshi. Uyu munsi ubutumwa nyamukuru bwari ubwo kongera ibiganiro hagati y'ubutegetsi n'abaturage. Bwana Putin yatangaje ko Uburusiya ubu buyoboye isi kubera intwaro bwakoze, ngo kuba ubusugire bw'icyo gihugu burinzwe, yijeje ko gishobora noneho kwibanda kubikireba imbere. Ibyo birimwo ubukene n'ubwiyongere bw'abaturage, ubuvuzi, guhanga imirimo, uburezi ndetse n'ibindi.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Javad Zarif yavuze ko ngo amasezerano ku icurwa ry'ibisasu bya kirimbuzi nuclear yagiranye n'umuryango mpuzamahanga atarapfa. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abandi bategetsi mu murwa mukuru w'Ubuhinde Delhi. Aya magambo ayatangaje umunsi umwe gusa ibihugu by'Uburayi bimaze kuvuga ko byatangije ikirego ku mugaragaro cyerekeye ko Irani idakurikiza aya masezerano byagiranye ku ngingo y'ihanurwa ry'indege yo muri Ukraine yishe abantu bose 176 bari bayirimo. Bwana Zarifu yamaganye Amerika ayishinja ko ngo ariyo yasembuye iki kibazo. Inkuru ya Yogita Limayi muri yumva mu ijwi rya Ali Yusufu Mugenzi. Javad Zarif yavuze ko nubwo byafashe iminsi ibiri mbere y'uko Iran yemera ko ibisasi byayo bya missile aribyo byarashe indege ya Ukraine yari irimo abagenzi 176, yumva ko igisirikare cya Iran cyagize ubutwari bwo kwemera bidatinze ko aricyo cyabikoze. Yavuze ko amakosa yakozwe mu guhanura iyo ndege yatewe n'ubwirasi n'ubujiji bw'abanyamerika bakomeje gukongeza imvururu mu burasirazuba bwo hagati. Yavuze ko abishimiye iyicwa rya Qasim Soleimani, umujenerali wa Iran, ari Amerika n'umutwe w'intagondwa za Kisilamu wiyita Islamic State gusa. Ku kibazo cy'amasezerano ya nuclear, Bwana Zarif yashimangiye ko atarapfa. Yavuze ariko ko kuba azakomeza kubahirizwa bizaterwa n'imyifatire y'Uburayi. Ejo ibihugu by'Ubwongereza, Ubudage n'Ubufaransa byavuze ko imyifatire ya Iran ibangamiye ayo masezerano. Bwana Zarif yavuze ko igihugu cye kimaze igihe kirekire kivuga ko ibihugu by'Uburayi byemera gukorera ku iterabwoba rya Amerika, gutyo bikareka kubahiriza ibyo byemeye muri ayo masezerano. Reka tujye mu karere. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibazo kimaze iminsi kivugwa Kongo hari umugambi wa bimwe mu bihugu bituranye na Kongo aribyo Rwanda, Uganda n'u Burundi wo gucamo ibice icyo gihugu ngo bigatuzamo abaturage babyo. Byabanje kuvugwa na Musenyeri mukuru wa Kinshasa Karidinali Fridon Ambongo, bisurubirwamo na Martin Fayulu, perezida w'urunani rw'amashyaka atavuga rumwe na leta Lamuka, akaba yaranabaye umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu mu mwaka wa 2018. Mu gushaka kumenya icyo guverinoma ya Kongo ibivugaho, navuganye na Jolino Makelele, umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itangazamakuru. Yateye utwatsi ibi byose. Je dirais d'abord que la balkanisation du Congo. Icyambere navuga ni ukwicibwa b'ibice rya Kongo byaba bivuze ko hari igice cyayomorwaho hakoreshejwe inzira y'imbaraga, bivuze inzira zitandukanye n'izumvikanyweho ku rwego mpuzamahanga, kandi ibihugu bituranye bitandukanye bikaba ari binyamuryango by'aya mahanga. Sinshobora gutekereza na gato ko haba hariho umugambi nk'uwo. Je ne pense pas une seule seconde que il y ait des intentions dans ce sens, mais surtout ikindi kandi dufite ubushake buhamye bwo guhangana n'igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo gucamo igihugu cyacu, byaba bikozwe n'ibihugu duturanye cyangwa se umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose. Twarabigaragaje mu bikorwa byacu bya gisirikare byo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro nka ADF na FDLR ndetse n'indi. Ntabwo rwose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakangwa n'umutwe uwo ari wo wose cyangwa igihugu runaka. Nk'uwahoze ari umukandida ku mwanya wa perezida mu matora, Martin Fayulu avuga ko ngo guverinoma ya Kongo ishobora kuba ifite uruhare muri uwo mugambi. Ibyo mubivugaho iki mwebwe? Je dis tout simplement ceci, que il est irresponsable de la part de gens qui ont effleuré. Icyo navuga gusa nuko byaba ari ubushishozi buke ku bantu bageze hafi y'imyanya ikomeye y'ubutegetsi bw'igihugu kuba bavuga ibintu nk'ibyo, nubwo bishobora gukurura amarangamutima y'abavandimwe bacu bari mu buzima bubi cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Gusa aba bantu bari bakwiye kumenya ko kuyobora igihugu ntaho bihuriye n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Kongo ifite ibihugu 9 bituranye, ibihugu 9 bigomba kubana mu mahoro niba twifuza iterambere. Nta kimenyetso mfite kigaragaza ko igihugu cyacu cyakwigarurirwa ku rugero rwa 50% mu mugambi wabatekererejwe mu mahanga. Nta kimenyetso rwose mbifitiye. Naho kubyavuzwe ko Kabila ari we watangije uyu mugambi kandi ko yawugezeho ku rugero rwa 50%, noneho Tshisekedi akaba agomba gusoza uwo mugambi, rwose ibi ni inzozi ubirebeye no mu rwego rw'imibare. Nta gace ndabona ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigaruriwe n'ibihugu bituranye. Nubwo hari imitwe yitwaje intwaro imbere mu gihugu, nta hantu hagaragara ingabo z'abaturanyi za kwigarurira agace kari hagati ya 50 na 60% by'ubuso bw'igihugu. Ibyo nta biriho.
forces à l'intérieur des forces rebelles, mais il n'y a aucune présence des pays voisins qui puissent occuper 50 à 60% du territoire congolais. Ça n'existe pas. none se muvuga iki ku bavuga aya magambo bemeza ko ngo hari abaturage b'ubwenegihugu bw'u Rwanda birukanywe muri Tanzania ngo baza gutuzwa mu burasirazuba bwa Kongo? Si ces citoyens ont été chassés, c'est que la Tanzanie n'a pas trouvé des motifs de les garder. niba abo bantu barirukanywe nuko Tanzania yasanze itagifite impamvu yo kubagumana nk'impunzi. Naho kubirebana no gusaba ubuhungiro ku mpamvu za politiki, hari amategeko mpuzamahanga abigenga. Kugira ngo babe baza mu gihugu cyacu byasaba ko bubahiriza ibiteganywa n'ayo masezerano y'Vienne. Mu gihe baba batujuje ibisabwa n'aya masezerano, simbona uko baba barinjiye. Ikindi ntibangaragarize umupaka binjiriyeho, bangaragarize n'agace ka Kongo abo bantu baherereyemo. Birumvikana baravuga byo kureshya abaturage kuko bagomba kwigaragaza no kugira ikintu runaka bazamukiraho, ariko n'ubwenge buke. Ntiwaharanira kugira mu mwanya w'ubutegetsi wo hejuru muri iki gihugu kandi ngo unavuge amagambo nk'aya. Jolino Makelele, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC Gahuza.com. Kuri Facebook uratwumva na tureba, jya kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere, tujye no muri Sudani. Wari wumva n'akazi kese ku muduri urakumva uyu munsi. Ni saa moya zibiri n'iminota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Ndi Prudence Ngiyumva. Reka duhere mu Rwanda rero. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG cyatangaje ko ibiciro by'amashanyarazi byahindutse kugira ngo haboneke ubushobozi bwo gutunganya ndetse no kuyongera. Ibiciro bishya muri rusange byazamutse bigabanywa gusa ku bigo bitanga serivisi z'ubuzima. Cyakora ibiciro nko ku ngo zikoresha umuriro muke, no kuvuga munsi ya kilowati 15 ku kwezi, ibiciro ntago byahindutse. Bazakomeza kwishyura amafaranga 89 kuri kilowati imwe. Naho abakoresha hagati ya kilowati 15 na 20 ku kwezi, ubu bazajya bishyura 212 kuri kilowati imwe avuye ku 182. Benshi mu bakoresha aya mashanyarazi se barabivugaho iki, cyane cyane ku rubuga nkoranyambaga. Ndacyari kumwe na Florentine Kwizera wanyujije amaso kuri bimwe mu bitekerezo byanyu ku rubuga rwacu. Flo, baravuga iki kuri iki kibazo? Bavuze byinshi kandi bitandukanye. Perezida mpereye nko kuri Vladimir Bortnikov avuga ati we ngo yumva yuko bitaraba ingo nyinshi kuko ngo izikoresha kilowati zirenga 15 ari nke cyane. Sabimana King Peace Isaac we ngo yibaza nimba kongera ibyo biciro ari ryo terambere ku munyarwanda, akabona ko ngo muri vision buri muntu azoba afise amashanyarazi ariko adashobora gukora kuko ngo n'abagura amashanyarazi muri kino gihe ubu bagiye gukoresha za budi na petroli gusa. Asensio Stanislaus akaba yabajije ati abafata ingingo bobo bicara gute hariya hejuru bagahindura ibintu nkuko bishakiye, nkuko yabivuze mu majambo yiwe. Agira ati ubu nk'umunyagihugu ari hagati na hagati mu gihugu hanze y'ibisagara yananiwe gushira amatara mu nzu, azogura uwo muriro gute? Yitanga ko rero akarorero ati nka jewe ntagira na kimwe nzobigenza gute. Ni bimwe muri ibyo nibyo bavuze Perezida. Nibyo ndizera ko ni byinshi, turacyagerageza no gushaka abashinzwe urwo rwego kugira ngo badusobanurire cyangwa se babasobanurire mwebwe mwibaza ibyo bibazo, impamvu bafashe icyo cyemezo n'icyo kigamije. Florentine urakoze cyane. Twambuke rero tujye muri Sudani kuko igisirikare cy'icyo gihugu cyahagaritse imyivumbagatanyo y'umutwe watuhoze mu ngabo zidasanzwe ku butegetsi bw'uwahoze ari Perezida Omar al-Bashir. Ejo kuwa kabiri amasasu yumvikanye mu murwa mukuru Khartoum ndetse binatuma ikibuga cy'indege gifungwa umwanya muto. Ubutegetsi buravuga ko iyo myivumbagatanyo yadutse kubera kutumvikana ku mperekeza yahabwa umukozi usezerewe mu kazi. Umutwe wagumutse ugizwe n'abasirikare bo mu rwego rw'iperereza ruri kuvugururwa uzaseswa. Iyo myivumbagatanyo rero yahitanye abasirikare 2, abandi 4 barakomereka. Inkuru yo ku rubuga rwa interinete muri yumva mu ijwi rya Odase Makado. Abasirikare bo mu mugwi w'iperereza bakwiragije amareresi y'abagenzi babo barasejo mwijoro. Amasasi yarumvikanye ejo kuwa kabiri ku mugwa mukuru Khartoum. Ivyo vyatumye ikibuga c'indege cugagwa umwanya muto. Ubutegetsi buvuga ko iyo mishamirano yadutse kubera kutumvikana ku mpamba yohabwa umukozi asezerewe mu kazi.
umugwi w'abasirikare bo mu gisata c'iperereza kiriko kirafutwa niwo watanguje iyo ntambara. Igisirikare carahagurutse kirabagwanya, intambara zahitanye abasirikare 2, abandi 4 nabo barakomereka. Umwe mu bagize inama nkuru y'igihugu General Mohamed Hamdan Dagalo azwi ku izina rya Hemeti yagiriza uwahoze arongoye urwego rw'iperereza Salah Ghosh ko ari we yateye ako kaguma. Avuga ko naho adafata ko ivyabaye kwari kugerageza gutembagaza ubutegetsi, inyifato nk'iyo yashobora kwihanganirwa. Mu ijambo yashikirije no munsi, urongoye inama nkuru y'igihugu Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan yamenyesheje ko iyo ntureka yahagaze. Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan yongeye kandi ati ibibanza vyose bikuru vy'igihugu biri mu minwe y'igisirikare kandi n'ikirere kiruguruye. Itororokanirizo ry'amakuru Reuters ryashize ahabona abanyagihugu aho bavuga ko habaye kurasana mu karere ko mu buraruko bwa Khartoum. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye uko kuririrwa muri ibyo ngibyo de service ryari. Uravuze ngo ndinjajwe wa mugabo. Waje hano gutukana? Ariko rero siko mvuze wimbeshye. Uvuze ngo ikize? Wimbeshye rwose. Gusa ndababaye rwose. Sinanize ko umuntu w'umusore ufite imbaraga nkawe wagatanze service yihuse ashobora kwirirwa mu tuntu tudafite agaciro aho yibereye kuri telefone agira gute. Ariko uzi n'ibindi. Uziko je mfite ubushobozi bwo kukwakira nyuma y'abandi bose kubera ibyo bitutsi uri mu ntuka. Gusunda gututse koko. Ubunda gututse. Genda wicara utegereze igihe ugererwaho. Kandi ni wanga ndakureka nze kukwakira nyuma y'abantu bose bari hano. Ni 12:45 kuri BBC. Atiye uzabyumva ejo rero isango ni hano kuri BBC Gahuza miryango kuwa 2 kuwa 4 ejo. Reka noneho nk'umwanya Jean Claude Mwambutsa mu mikino. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri aya makuru yacu. Duhereye mu mukino wa volleyball ikinirwa ku mucanga nyuma y'ikipe y'u Rwanda y'abagabo, y'abagore nayo yarangije amajonjora ya mbere iyoboye akarere ka 5 k'imikino. Ni imikino yaberaga muri Tanzania hashakishwa itike yo kuzahagararira igihugu mu mikino Olympique izabera mu Buyapani. U Rwanda rwashoje ijonjora ribanza ruyoboye ibihugu byarimo Uganda, Tanzania na Kenya. Nyuma y'aya majonjora amakipe y'u Rwanda ari muri Tanzania aho agomba kwitabira irushanwa ryiswe Nyerere Cup rikinirwa aha mu mujyi wa Dar es Salaam. Aha mu Rwanda kandi mu mukino wo gusiganwa ku magare bwa mbere hagiye gutangizwa irushanwa ryitiriwe Intwari rizatangira ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare rivuga ko abakinnyi bakomeye nka Areruya Joseph, Didier Munyaneza na Jean Claude Nzafashwa nayo bagomba kugaragara muri iri rushanwa. Hanze y'u Rwanda mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Manchester United ihagaritse igitekerezo cy'imyitozo yagombaga gukorera mu burasirazuba bwo hagati kubera icyoba cy'umwuka mubi uri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Qatar ndetse na Dubai twari tumwe mu duce iyi kipe yatekerezaga kwerekezamo, ariko hakaba hakomeje kwikangwa umutekano mukeya uturuka ku bushyamirane bw'ibi bihugu. Kuri uyu mugoroba Manchester United irahura na Wolves mu mukino wa kabiri w'igikombe cya FA nyuma yo kunganya ubusa ku busa ku mukino ubanza. Mu mikino 5 yeruka Manchester United ntirashobora gutsinda Wolves. Ikipe ya Tottenham yo yarayishoboye gusezerera Middlesbrough nyuma yo kwitsinda ibitego 2-1. Urakoze Mwambutsa. Tugume aho ngaho i Kigali. Mu gihugu kenshi cyakunze kugendera ku muco urangwa no gutsimbataza ibikorwa cyane n'igitsina gabo. Bimwe muri bimwe bidasangirwa nabo mu gitsina gore birimo nko gucuranga, tuvuge umuduri. Ariko ibyo ngibyo umwe mu bakobwa cyangwa se abagore bo mu gihugu bahagurukiye kubihindura. Umva umwe mu baganira na Yvette Kabatesi uko yamubwiye. Nyiramfumukoye Rusi wiyise akazina k'ubuhanzi Kashuwa Mwana ni umubyeyi w'imyaka 46 akaba atunzwe no gucuranga umuduri mu muhanda. Rusi avuga ko n'ubundi yakuze akunda kubyina aho yakuriye mu cyaro. Aratubwira uko yaje gutangira gucuranga umuduri. Nagiye hirya nasanze abakobwa ngo bari babiri. Mu kubyiruka kwanjye nabyirutse mbyina nkiri muto muri za 85 naserukiraga amakomine njya mu maperefegitire
ibintu rero byo gucuranga byo byaje nyuma. Gucuranga umuduri nakundaga kugendana na babyara banjye nkajya ndeba uko bawucuranga, nanjye ukajya ujya mu mutwe ucuranze, nanjye mbona ndabishoboye ko nabitangiye. Hari mu cyaro, ntabwo twari i Kigali. Mu cyaro bakunze kubicuranga, bagatumira abantu mu bukwe bakabahemba inzoga, ibiribwa. Ubwo rero haje kuzaza umusore uvuye i Kigali arambwira ati we rero Rusi ndabona usobanutse, ati izi mbyino mwirirwa mubyina mu kabari babahemba inzoga, wowe ugiye i Kigali zagufasha, bajya bakwihera amafaranga. Nuko nguko naje. Waraje rero uhita utangira ako kanya gufata umuduri wumva injyana iraje? Nanjye nabanje guhuzagurika, ariko ngenda nkubitaho mpuzagurika, nsubira muri twa tubyino twa turi two mu cyaro. Nuko nguko noneho kugeza ubwo nakomeje nza kumetiriza nyine kubicuranga. Gutangira noneho watangiye turi wenyine? Natangiye ndi jyenyine, ariko ubwo nzi Kigali naje mpetse umwana umwe n'undi mushoreye. Uwo nari mpetse yari afite imyaka 2, uwo ucutse yari afite 4. Noneho rero ubwo umwana amaze kugera imyaka 5 nawe akajya ambwira ati mama, ati nanjye ndashaka gucuranga. Noneho mubangira uwe muduri akajya acuranga, tugera ubwo ducuranga, nubwo akura gutya ducurangana. N'ubu afite imyaka 18, sinzi niba ujya umubona kuri televiziyo, Anishimwe Patrick. Noneho ubwo nawe yaje kuzabyigisha na mukuru we. Ubu ni abacuranzi nabo mu nkera nyarwanda mu bitaramo baba barimo. Nuvuga ngo ni impano y'umuryango? Ari impano y'umuryango. Basogokuru bajyaga ibwami, niko najyaga numva bavuga se habura bari ababwane kweri ba Rujindiri, nuko nabyumvaga. Hanyuma rero wowe mu by'ukuri utangira gucuranga, hari akaririmbo waba waratangiriyeho watunyurizaho? Indirimbo ndazifite nyinshi. Hanyuma ndabona hano ufite ukuboko ufatishaho umuduri, hari aho wateretse inzara ziba ndende cyane. Hari aho bifitanye isano no kugucuranga umuduri? Buriya hari aho ngenda mfunga amajwi, mfungura, kuko kuwucuranga hari ukuntu nk'abantu b'abagabo bagenda bakozaho iki gikumwe ugakoza ku rusinga gutya. Noneho rero yuko jeje ku rusinga gutya ugenda ufunga amajwi ufungura, uru rusinga rw'umuduri ruhita rurya urutoki ugasanga rwazireho isonono n'igisebe. Rero ngenda ashyiraho inzara. Hama umaze kugera i Kigali ugenda ucuranga hagana he? Ngenda ncuranga mu muhanda, ni ukuvuga ngo ni hanze aha ngaha mba kugenda nkorera 200, 100, 300, n'ufite 500 akama. Ku munsi ushobora gutahana nkangahe? Biterwa n'uko Imana yampaye, ntabwo nakubwira ngo umubare n'uyu, ariko sinshobora kujya hasi ya 3. Ni wowe usaba abantu ko wacurangira cyangwa nibo bakubwira ati ducurangire? Nibo banyihamagarira, ndigendera gutya bakandembuza bati ngwino hano ucuranga iki. Nababwira ati ncuranga indirimbo z'urukundo zihimbaza Imana. Karahanyuze nazo za kera nzicishaho abiyo bazishatse. N'izi gihugu cyacu buriya mba nzizi. Iyo se abo bantu bakubona ku muhanda ugendana umuduri nk'umugore, ntabwo bisanzwe bigutera isoni? Nta soni bintera, kubera yuko ibyo mba ndi gukora nta cyaha kirimo. Bazi ko ndi gukora nikorera, nshaka icyo kurya n'icyo kwambara. Rero urumva ko nta soni byantera. Iyo baseka ibyo biba bibareba, ntacyo biba bimbwiye. Bajya baguseka bamwe? Gitangira gucuranga bajyaga baseka bakavuga ngo dore umugore w'umusazi, ngo dore umugore wasaze. Nuko baza kubona muri bwa busazi bavugaga mu by'umuduri, mvanyemo igitenge, mvanyemo inkweto, abana barakuze barambaye, bariga ndabarindagura ibikoresho by'ishuri, nkanikodeshereza n'inzu. Nta bindi bibazo uhura nabyo muri uyu mwuga wo gucuranga umuduri, cyane cyane kubikorera mu muhanda? Ingorane mpura nazo ni uko bari kugenda ku zuba cyangwa se mu mvura. N'amafaranga nyine urumva ko aba ari make make, ariko nyine cyo mbura ni impunga kugira ngo indirimbo mbe nazikoresha zitambuke, nanjye negera abandi bahanzi. Rwose ndumva bariya bose mbega ndumva batandusha gucuranga, gusa nuko baba bafite impano yo kuba bafite amafaranga bagakoresha indirimbo zabo zigasohoka. Ngize nk'amahirwe nkabona nk'abaterampunga nkawukoresha, nkawukora ukaba umuziki ukubitabye.
umuziki wo mukecuru nizeye ko uzagera ku rwego rwo gukubita bien cyangwa gukubita neza. Wakoze gukurikirana BBC Gahuza Miryango. Amakuru yarabonye na Jacques Nitegeka ndi Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma twafashijwe na Susan Lennon watumye amajwi abageraho harongorotse. Amakuru utashoboye kumva wajya kuri bbcgahuza.com.